Siyakhuleka emakhothini, siyakhuleka kuzo zonke iy'ngelozi enazalwane lizembethe yemina ingane yamakhehla ozalo lukaDonga lukamavuso Nginga neNkantshosha. Siyaphaphanisa abantu abadala shaya isandla phezu kwesinye chamago. Namhlanje bantwana bamoya bengisacela ukuba sikhulisane phezu kwesihloko esithi ukwamukeleka. Kungani abantwana bakamoya kuba senhlizweni yabo ukuthi babe nentshisekelo yokuthi bamukeleke emphakathini esiphila kuyo, babe nentshisekelo yokuthi bamukeleke emndenini abaphuma kuyo, babe nentshisekelo yokuthi bamukeleke kubantu abasondelene nabo nababakhathaleleyo. Kungani kusenhlizweni yakho ukuthi wena mntana kamoya ube nesifiso sokuthi laba baseduze kwakho bangakwamkela nesiphiwo sakho, bangakwamkela wena noshintsho olwenzekalayo empilweni yakho? Yini ebanga ukuthi sibe nalolo gqozo nothando nokulokozela nesifiso sokuthi samukeleke? Abantwana bakamoya abaningi kusenhlizweni yabo bayafisa ukuzizwa bamukelekile, ukuzizwa sengathi they are not judged for their gift. Iningi labantwana bakamoya ligodoze bomnyameni, lingagodozi nje bomnyameni, impilo imile. Kuleli viki ngithe ukuhlumezeka kancane emoyeni lakho nabantwana bonke abantwana bakamoya ade befike esikolweni saDonga likamavuso sibelahla ithemba. Abantwana bakamoya kabazithembe, abantwana bakamoya bayazingabaza, bangabaza iy'phiwo abazalwa bembathiswe zona. Abantwana bakamoya abasebenza, imisebenzi ibalekile, amabhizinisi abantu bayawadala avele nje konke vele kushabalale njengamazulu ebonelanga. Abanye abantwana bakamoya bayakhala ukuthi akangisaphuphi, bengiphupha kodwa akangisaphuphi, amaphupho ami evalekile, angazi ukuthi kwenzakalani ngempilo yami. Kodwa iningi labantwana bakamoya engibabonile namhlanje sebephelelwe ithemba. Isiphiwo sabo manje sesifana nejoko empilweni zabo ngenxa yomzima nengqinamba ababhekene nazo. Akekho umuntu ngaphansi komthunzi welanga ofisa ukuphila ngokweswela. Akekho umuntu ngaphansi komthunzi welanga ofisa ukuphila ngamagama aziswana. Abantwana bakamoya abayithola ehlela emakhanda abo ngenxa yobizo, ngenxa yengulo yesithunga, ngenxa yokumbathwa ngabantu abadala. Ngifisa ngathi ngingaba mhlambe ngibe like ne-easy solution yokuthi uma umntwana kamoya, uma usubhekene nalezo namba lezo uhambele lakho, nayo isolution ethi kayisheshe kodwa yikho. Sithola abantwana bakamoya bengalamukeli uhambo labo ngokuphelele ngenxa yokuthi abantu abaseduze nabo bababiza ngamagama aziswana. Sithola abantwana bakamoya bengalamukeli uhambo labo ngokuphelele ngenxa yokuthi abantu abaseduze nabo kabakwamukeli abayikho. Abantu abaseduze nabo bababeka amabala, abalamukeli ushintsho olwenzekalayo empilweni zabo. Abantwana bakamoya uma bebona abantu bebahlamuka, baba depressed, uma umndeni wakho ungakwazi ukwamukela oyikho,
i-community omakhelwane bakho bengakwamukeli bayithola be-depressed kangangoba bafisa ukugibela phezu kwendlu bamemezele kakhulu basho ukuthi kusase yimi. Izambatho engizembethe azikushintshanga lo muntu ubungazi ngikuye. Uhambo lami kalikushintshanga engiyikho kuwe. Uhambo lwami kalusho ukuthi mina sengikhonza iy'thixo noma ngisebenzela usathane noma nginamadimoni. Engiyikho ngazalwa ngikwembethe, engiyikho kugijima egazini lami. Kanginayo indlela yokuthi ngingakushintsha noma ngikubuyisele emuva. Lalela mntana kamoya, noma ungagibela esihlahleni eside kunazo zonke umemezele ukuthi njalo mina ngangithakathi, njalo mina ngisebenza ekukhanyeni, uzama ukuyichaza. Uma umuntu esenze isinqumo ngawe, imicabango yakhe esedecide ngemicabango yakho nemidlinzo yakhe ngawe, kayikho into ozoyisho engashintsha indlela azizwa ngayo ngawe, engashintsha imicabango anayo ngawe, engashintsha imidlinzo anayo ngawe. Noma ungathini, nisho ungachaza kuze kushone ilanga. Uma umuntu osenyameni sesenze isinqumo sokuthi wena umthakathi, yazi ukuthi kayikho into ozoyisho. Akukho nje ukuchaza ongachaza ongase kushintshe leso simo umenze abone ngale ndlela le ofisa ukuthi abone ngayo, kasoze. Yekelani-ke ukuyichaza, uhambe uyichaza ukuthi nje manje ngibona nje. Ngiyakhumbula mina kwathiwa ngabe ukhona oke wezwa ukuthi ugugu uyothwasa. Ayi, ababekhona bekhuluma ngami kwathiwa cha, asikaze sizwe ukuthi ugugu uyothwasa. But ukhona umuntu ongavele avumbuke sevumbuka nezambatho. Mina lento yakhe nje kangi-understand. Futhi nje ukuthakatha aqala kanjalo ukuthi umuntu avumbuke sevumbuka nezembatho. Kawuzi ngani uzombuza ukuthi kahle kahle njengoba sekuvumbuka nezambatho nje kwenze njani, ubuhlungu kuphi? Yabo, nginikezwa amagama ukuthi ngumthakashana ngenxa yokuthi akekho wezwa kuthiwa ngiyothwasa, kodwa hayi angikukhokhuvula lo mthandazo. And ukuzwa nokutshelwa ukuthi ungumthakashana, ukuthi ungumthakathi, yibongo zomuntu owembethwe. Uma wembethwe ungakabizwa ngomthakathi, hayi cha, usasemdlalweni khani uyongena kwi-fast lane, ubusohamba ku-gravel khani ku-fast lane. Uma utshela ukuthi uyathakatha, ubobonga. Ezwa yini? Ubobonga ukuthi ngiyabonga thongo lami, ngiyabonga kuzo zonke iy'dalwa engizembethe ezingikhanyiselayo. Ukuze ubone ukuthi ngumthakathi ubungenzani, ubuwenzani? Ukuze ubone ukuthi bengithakatha wena ubungenzani. Angithi uyangigadla bese ubona ukuthi kangigadleki bese ungipha iy'bongo zokuthi ngiyathakatha. Angithi ukuthakatha wazi ngawe ukuthi ubungizama kangazameki, namanje ngisamile. Ufike kwami ebusuku onekhafulo namabhakede, ufike usebenza ngivuke ekuseni ngihambe la uhamba khona, ungibone ngingawi, emva kwaloko sengumthakathi. Ekithi abanye baphendukela amadlozi, bagane ngomsamo ngenxa yokuthi bafuna ukuthatha lento, bese ngiyafika mina ngiwukhanya, hayi ngoba ngiyakhazimula. Bese uyabona ukuthi ngiyakubona futhi nawe uyazi ukuthi ngiyakubona, mina nawe siyabonana. Bese udumisa ukuthi ngumthakathi. Yibonga uma uthi umthakathi, hayi futhi ubobonga, hayi konke kuhamba ngohlelo. Ukuthi umthakathi yibongo zomuntu ombethwe loyo, yibongo zomuntu o-aligned ney'dalwa ahamba nazo. Bantwana bakamoya, uhambo lwethu lunzima kakhulu.
lidinga ukuthi ube nokuzethemba. Lidinga ukuthi ungazingabazi oyikho. Lidinga ukuthi uma usuwazi ukuthi wembethwe, embrace isiphiwo sakho. Kulolu hambo lethu maningi amagama aziswana ehlela kithi. Abanye bakutshela ukuthi impilo yami iyama mhla wena wamkela isiphiwo sakho. Abanye bathi ekhaya bathi ngahambi nawe ngenxa yokuthi wena uzothwebula inhlanhla yami. Hayibo, kuningi. Abanye bazokutshela ukuthi wena wamane wathatha wamkela uhambo lakho ungalahlekelwa umsebenzi. Wena wamane wamkela uhambo lakho ngahamba ngayohlola ngempilo yami, kwathiwa wena wathatha insila yami, yingakho eyami impilo imile, eyakho iqhubeka ingenxa yohambo lakho. Ziningi izinto ozozizwa ngamadlebe akho, mntwana kamuntu. Lalela, thula. Akusiyona yonke into ozoyizwa ngomlomo wakho okumele uyilandelele, okumele uyiconfronte, okumele uyinikeze attention. Ngisho labo bantu ubanikeze i-attention. Yiba nenkonzo yokuthula, yiba nenkonzo yokuzehlisa. Ithi indlebe isizwile, ithi inhliziyo igaya ibhozi, ifisa sengathi ungalwela igama lakho. Ungalweli, thula. Yiba nenkonzo yokuthula. Singabantwana bakamoya sisempini. Ngike ngathola i-message kwi-page lami, la ekhasini lami, kukhona othi impilo yakhe imile. Vele ngangazi ukuthi ngempela amazwi engingawasho kuye ngingathini. Ongenza ukuthi lokhu azizwa isimo azizwa ekuso sibe ngcono. Wathi impilo imile, umndeni wakhe umphendukele, umsebenzi kawutholi, kakukho kumlungelayo. Ukuze ayofuna usizo dinga imali, kumele afika akhangise nayo imali le anganayo. Lalela, kulolu hambo lolu, uma wembethe, ama-signs okwembatha asuke khona ebuncaneni bakho. Kufika isikhathi la khona usuholwa ngamaphupho nangezibonakaliso ebese uyadembezela. Kufika isikhathi la khona iy'ngelosi ohamba nazo noma iy'dalwa ozembethe seyifuna insebenzo, seyifuna ukulungiselwa ngenxa yokuthi wena kade walindwa. Izizukulwane nezizukulwane, generations to generation, ebezilinde wena ukuthi ubaphulukise, ebeyilinde wena ukuthi ukhanyise, wamkele isiphiwo sakho ukuze uzokwazi ukulwa lezimpi abayishiya ngemuva, ukuze i-bloodline yakho izokwazi ukuthi isinde, kube khona ukukhanya, uthembe wena, ukuze umsamo wakho uzoba nokukhanya, bathembe wena. Uma iy'ngelo zakho zikhola, zikunikeza ama-signs ukuthi manje sekuyisikhathi, zimemeze ungasabeli. Kufika isikhathi la badikila khona, kufika isikhathi la abakuyekelela khona, ngoba wena kuba sengathi uyapressurize and wena you are not ready. Kuba sengathi sebekubeka umthwalo emahlombe akho, isipho sabo usibona njengejobo. Then bese bayahlehla ukuthi phila impilo yakho-ke, akutshakadule-ke ngoba ufuna ukutshakadula. Yebo lento engisho ubuhlungu, but i-reality, into eyenzakalayo. Ngesikhathi wena usufisa ukuliphakamela uhambo lakho, ila khona usulahlekelwa yonke into. Ila khona kuphela umsebenzi, kulahleka imali, kufika imoto. Yabo yonke into negative eyenzakalayo iyakwembatha ngenxa yokuthi ama-guiding angels abekulwela
ingelozi yakho yokukhanya ebekuyiyo ebiphebeza, ebekuyiyo ebivula inyanga evalekile, kawuzange uze uyinake. Sekuba ijoko lakho-ke manje ukuthi manje wena buyela ku-starting point, kube nguwe manje uphaphathayo, osithubayo, ubancenge, uxolise ukuthi bakubizele wangasabela, uxolise ukuthi ubunikezwa izembatho la khona ubukhuliswa khona kwelikamoya kodwa kawuzange uze uyithungise. Uxolise ukuthi umuntu obuthandana naye idalwa zakho bezikhombisa ukuthi kakazanga ngothando kodwa unezinye inhloso, wena waqinisela ikhanda waqhubeka nempilo yakho. Uxolise futhi ukuthi bathi abantu abadala mabekubiza wena wabhizi ngempilo, wabhizi ngezakho izinto, ukangaki uphupha amanzi, ubizwe emanzini, idalwa zakho zifuna inhlambuluko kodwa kawukazi uyenze lo nhlambuluko. Idalwa zakho zicindezelekile, kazikwazi ukuphakama. Seyihlehlile manje, sekumele kube nguwe obuyelayo uyozithoba. Ngiyakhumbula mina uma isiphiwo sami siphakama ngangikhala ngithi angikwazi, ngangiguliswa umndiki ngangiba ikriphule yabo, isisu sami ngeke ngasho kwi-video kwi-episode Take to Know Me Tag la ngangichaza khona ukuthi ukuphakama kwemoya yami ngangiyibona ukuthi ngiyafa. Ngiguliswa umndiki uhamba nomndawo, umndawo angeke nje uzohamba umuntu, uhamba nomndiki. Umndawo ufike kuwe, uyaphaphatha kuwe, ufike ngamaphupho nangey'bonakaliso, ukutshengisa iy'nkomba zokuthi kahle kahle sekwesikhathi, bese wena uyadembezela. Ebese umndiki kuba wuwo osuphakama ngesankahlo, lapho usuke ungasancengwa, basuke bengasezwa ngawe, kwesinye isikhathi bayagula, benza yonke into nje like ukuthi impilo yakho ibe ngqaka, yena bayagulisa. Uma bengagulisanga ulahlekelwa yonke into, uyagula kube sengathi ukhalo lakho liyaphuka, kube ngathi isisu sakho siyarisa sigcwala umoya, ube yikriphule yabo esingezansi sakuqala ukho ekhalweni uya ngezansi, uthola ukuthi wena kukhona isikhathi la umzimba khona wakho ube stiff, ungakwazi ukwenza lutho, ugule, uyagulisana umndeni. Ngithe mase ngigula ngabikela uhambo lami, ukwamukela uhambo lami ngaphakamisa amagobongo, kanti kangaphakamisa amagobongo. Emva kwalokho ngagulela ukufa. Ngiyakhumbula ukuthi uma ngiphahla into engangisho ngangakwazi ukuphahla. Uma ngikhuleka wami ngangisho ukuthi kahle kahle idaba sifikile, zathi zingembethe. Ngavuma ngomlomo wami, ngayinikela ukuthi ngiyavuma ukuthi bangembathe, kodwa ngathi ukuvuma kwami yiko kungilethela inhlupheko, cause still ngiyagula, still iy'nkulumo zamathongo kanye izizwe bafikile empilweni yami ngiyihlelele, ngiyiphilela le mpilo bayiphila, bathi kambalungisele into zabo. Ngavuma ngenhliziyo, ngavuma ngomlomo, ngavuma ngezenzo, ngoba ukuphakama kwami ngiyolungisa, ukuphakama kwami ngifuna ngempilo yami bekuyizaba zami zofisa ukulungisa, kodwa manje ngiguduze kumnyameni. Kungani kumele ngiguduze kumnyameni ekubeni mina ngahazalwa ngimbethe? Kungani mina kumele ngiguduze kumnyameni ekubeni ngihamba namakhosi? Uyabo, impilo enzima kakhulu. So ngifuna ukutshela ukuthi la khona kawedwa, ngifuna ukuthi ube nethemba lokuthi kuzokhanya. Ngiyaxolisa bantwana bakamoya, bantwana bakamvelinqangi. Namhlanje ngifisa ukuthi wamkele abantu abakwamkelayo, phila nalabo abaphila nawe.
Yebo, bonke ubuhlungu buya enhlizweni. Zonke izimo esidlula kuzo, amehla ngenyuka esidlula kuwo njengabantwana bakamoya, bonke lobo buhlungu buya enhlizweni, kodwa yamkela izimo ngale ndlela eziyiyo. Funda ukwazi uku-adapta to your new life, ukwazi uku-adapta ukuthi ube nalolu lwazi ukuthi kakusiwo wonke umuntu okuhlekelayo, okuvezela izinyo, oney'nhloso ezinhle ngawe, okufisela okuhle. Uma ithongo lizama ukukhaliphisa, lihlehlisa abantu abathile empilweni yakho, musa ubalandelela. Okay, esimeni sokuthi izinto sihaqwa ubumnyama, impilo imenzi, bengisachaza ukuthi manje sekuyisikhathi sakho sokuthi kube nguwe olwela impilo yakho, ukuthi kube nguwe ophakamela uhambo lakho. I'm afraid there's no magic. Awukho umlingo khona ongahle wenze uhambo lakho libe smooth. Awukho umlingo khona ongenza idalwa zakho ziphakame ngokushesha. Lolu hambo lunzima, kodwa dinga ukuthi ube nalo nhloso ukuthi ufisa ukuphokophela phambili. Ube nalowo muzwa lo ukuthi ufisa ukuthi izinto zishintshe. Okay, manje sekumele kube nguwe ophakamela uhambo lakho. Into yokuqala kumele uyenze, the first thing okumele uyenze, uhlambulule imimoya. Excuse, khona ngibuzile kuma comment section ukuthi yini uhlambulule imimoya. Okay, idalo uhamba nazo, your guardian angels, ozembethe. Uma imimoya ungayihlambulule, ziyacindezeleka. Angithi wena uma unesithunga usuke udonsa phezulu, usuke uhamba nengelozi yokukhanya. So abantu idalwa esihamba nazo noma ama-guardian angels esiwambethe, nabo baphila emhlabeni njengathi, baba namaphutha namabatha. Kwaba khona la khona bona khona, babodwa babethakatha, babodwa babenenhliziyo ezimbi, babodwa babengahlalelani, babodwa bakhipha izisu, babodwa babulala amadoda noma babebulala. Uyabo, maningi amaqala abahamba emhlabeni benawo. So uma uhlambulula imimoya, usukuhlambulula le ngelozi yakho oyembethe, le ngelozi yakho yokukhanya, ukuze izoba ukukhanya phezu kwesimo sempilo yakho, izokwazi ukukhanyisela. Ngoba uma unesithunga usuke uhamba nengelozi yokukhanya. Uma-ke ungayihlambululanga, iyacindezeleka, kayinawo amandla ukuthi ingafinyelela kuwe. Uthola ukuthi uyaphupha, kodwa amaphupha akho awekho clear, noma amaphupha akho ayanqamuka. Ingoba ingelozi yakho yokukhanya kayihlambulukile. Nawe sidalwa sakho, ukuze iy'daba zakho, ingelozi yakho yokukhanya izokwazi ukwembatha ngokuphelele, kwamele uhlambulule. Uhlambulula kanjani na? Umelaphi nomelaphi uzokuhlambulula ngosikompilo lakhe. Khona abanye bakuhlambulula ngamabhavu, abanye bayakuthatha bakise emfuleni, bawuhlambulula emfuleni. Mina yami inhlambuluko nomsebenzi nje wabantu abadala, umsebenzi wethu ngiwenza esizibeni mina phela. So mase kuthiwa uyokwenza inhlambuluko, uzokuthatha ikese esizibeni ngiyohlambulula emanzini ahambayo. Kodwa-ke umelaphi nomelaphi uhlambulula ngosikompilo lakhe nangendlela yakhe, because njengoba siphathisiwe kasisebenzi ngokufana, kasiphakamisa indlela efanayo yensebenzo. Nisho singabamba amanzi sonke, kodwa insebenzo yethu kayisoze iyafana. So the first step okumele uyenze njengomntwana kamoya, uhlambulula imimoya yakho. Uthi uma usuyihlambululile imoya yakho, ukuvuma izidalwa ozembethe, uyabavuma. Uyanikela ngalo mzimba kuba bawembathe, bangawusebenzisi endaweni zobumnyama, kodwa bawusebenzise ekhanyeni. Emva kalokho kawukwazi ukuthi ube livila, because wena njengoba unesithunga uhamba nengelozi yomkhuleko. So amandla akho asemkhulekweni. Kubalulekile ukuthi uhlale ngokukhuleka. Umuntu kamoya uba sempini, njengoba wena unikezwe asikisi kumembathiswe lesiphiwo lesi. Wena ungukukhanya komsamo wakini. Abantu bakini, idalwa zekini esezalala
zibheke wena, amathemba akho azo akuwe, ukuthi wena uzobalethela ukukhanya, ukuthi wena uzoba ukhanya, ukuthi wena nguwe manje uzoba isikhali sabo sikamoya sokulwa zonke izimpi, ukuze uzoba khona impumelelo ngaphakathi kwekhaya. Okay, ama-general case, wena you are the general case breaker. Nguwe ozobreaka lawo machini, nguwe ozobreaka, ozohlambulula imikhokha ngaphakathi kwekhaya, nguwe ozovula yonke iminyango evalekile, evalwa yizitha, ngenxa yokuthi isitha akasifuni ukuthi uphumelele sona. Kubalulekile ukuthi uwazi ukuthi wena ungumlondi wesiphiwo sakho, ungumlondi wey'ndalwa zakho, ungumlondi wey'ngelosi zakho zokhanya ohamba nazo. So usuyihlambululeke imoya wabakhuphula, kawuhlala udembesele. Enye into kubalulekile ukuthi uma uyophahla, yebo impilo enzima, emva kokuthi usuhlambululile iba nenkonzo yokuthobeka. Yebo impilo enzima, ama-challenges esibheka nawo singabantwana bakamoya amaningi, kwesikhathi it's just tiring. Sometimes you just wish you could just change the hands of time, rewind the clock. Bakhetha omunye umuntu bangakhethi wena, but akwenzeki kanjalo. So okay, usuyihlambulile imoya yakho, kubalulekile ukuthi ube nenkonzo yokuzithoba. Yebo impilo enzima, yebo impilo enzima, yebo umnyama okuhaqele kawuyibona ukuthi yemuma noma uyaphambili, yonke into ethintayo iyanyamalala njengamazulu ebonelanga, kayikho into ehamba kahle. Kodwa musa ukuthi uma uyophahla uye nganomqondo lanani ngentukuthelo, uye ukudikila. Ukudikila kusiziye kulo hambo, uzodikila uze u-undikile, because nothing will change. So kubalulekile ukuthi wena bonze ukuyithoba uma uyophahla, ungayi ngalowo moya ukuthi ngifuna ubaconfronta, nje uzofika ngibatshele iy'ndaba zakho, ukuthi mina ngikwazi ukuhlupheka kanjena ekubeni ngivumile, angithi ngithenge nesithunywa, manje ngihleleleni yini ngaphakamiki, yabona ukuthi ngibambezela impilo yami. Awukwazi ukuya ngalowo moya loyo, iya ngomoya wokuzithoba. Cause njengoba uwembethwe, uhamba khona abantu abadala, iy'mpunga, iy'ngwevu esezindala, ababethe kudala uma beya kuzo babeguqa ngamadolo baphaphathi, usho lokho okuzwe ngayo oze ngakho. Kumele ngaso sonke isikhathi ube nenkonzo yokuthobeka, thobeka ungasikhukhumezi. Yebo impilo enzima, kodwa uma uya lapha la uphahla khona, uyophahla uyobamemeza, eba nenkonzo yokuthobeka, ungayikhukhumezi, ungayi ngenhloso yokubaconfronta, iya ngenhloso yokuphaphatha, yokuyithoba, yokucela, yokubika, yokukhala kubo ukuthi nakho ngikuduze kumnyameni impilo yami enzima, abantwana bami ngabalungelwa yilutho. Ubala lonke usizi lakho ngokuzithoba, uyabo? Cause ukhumbula wena kade bephakamile kuwe, sekudlula iminyaka wazi ukuthi wembethwe, kodwa kawusamelelile esiphiwo sabo. Uma sekuyibo abathulayo, wena ufisa sengathi bangasheshe manje baphendule, kodwa wena kawuzange usheshe uphendule. Kuthatha mhlawumbe 20 years ukuthi manje usufuna ukwamukela isiphiwo sakho. Mhlawumbe usuna 50 nobana 50. Mhlawumbe usuna 50 nobana 50, yabo? So iba nanonkonzo loyo yokuyithoba, ungayikhukhumezi. Ngisho sekuthiwa isiphiwo sakho sesiphakeme-ke, you are aligned with your guardian angels, sesiphakeme, usuyakwazi ukubona iy'nkinga zabantu, usuyakwazi ukukhanyisela abantwana bakamoya. Kungabi khona isikhathi la uzoyibona sengathi usungcono, kungabi khona isikhathi la khona uzoyikhukhumeza. Iba nenkonzo yokuyithoba, ingubo yobuntu hlezi uyimbathile ngaso sonke isikhathi. Ngisho ngathi usuvela kwi-TV, makiwa kuzo uyabhukwa, lalela, iba nenkonzo yokuthobeka ngaso sonke isikhathi. Kungabe khona abantu ozobabhekela phansi, uyibone manje usumkhulu nabo. Siya-understand? Yeah. Bantwana bamoya sengivala, ngifuna ukuthi le video yami ibe yinto kakhulu, ngoba akangeke ngize ngiyibukela ngiyiqede. So ngifuna ukuthi ngiyazi ukuthi kubantwana abaningi bakamoya bayayibuza ukuthi why kwakhethwa mina, iy'ngane ziningi kangaka, ngempela yindaba kukhethwe mina. Ngiyazi abanye abantwana bakamoya bafila sengathi uhambo likamoya nengulu yesithunywa was not part of the plan.
Some of us want to live our best lives. Kodwa manje sithola sisikuduze kumnyameni nasemzimini esingazange sicele. Kodwa manje we have to accept sithola we are system akhoneni, like sicindezelekile and we feel like kwamele samukele uhambo lethu, kwamele samukele iy'phiwo zethu. Ngisacela ukuthi ube nethemba lokuthi kuzokhanya. Ngisacela ukuthi ube nethemba lokuthi angeke uze kuhlale kunjena. Zizofika isikhathi la khona you will be aligned ney'dalwa zakho. Zizofika isikhathi la khona uzokwazi ukuzwa inkulumo yamathongo. La khona uzokwazi ukukhanyisela abantwana bakamoya ngaphansi komthunzi welanga. Nokuthi abanye abantwana bakamoya bajahile bafisa sengathi mhlambe iy'dalwa zabo zingaphakama bahlale phansi basebenze. Yazi ukuthi kakusiwona wonke umntwana kamoya obizelwe insebenzo. Kwesinye isikhathi uyambathwa zidalwa zikhanyisele ikakhulukazi uma unesithunywa esithunywe ekhaya. Iy'dalwa zakho ziyakwembatha ngenhloso yokuthi zifuna ukukukhanyisela ngobungozi okwenzekalayo ngaphakathi kwekhaya. Kodwa hayi ngenhloso ukuthi wena uzohlala phansi ube umelaphi, kube khona ube nesigodlo, cha. Wena uba kwesikhathi wena you're just a receiver, ukuthi ukwazi uma kukhona umngozi ngaphakathi kwekhaya bazokhalipisa wena bakuthongise izinto ezenzakalayo ngaphakathi kwekhaya ekumele wena uyikhulekise. Hayi ngoba uzosebenza. Abantwana abaningi bamoya ngibabona badidekile ngalokho. Uyitshela ukuthi wena njengoba unesithunywa isithunywa sakho sikubizela emsebenzini, kanti kakusiko kanjalo ngaso sonke isikhathi. Kwesinye isikhathi uyambathwa zidalwa zakho, uthola ukuthi ukumbathisa kwabo, ukwembatha kwabo abangibatheli ukuthi wena usuzosebenza abantu. Bayakwembatha ukuthi ngisacela ukuthi usilungiselele u1 no2 no3 no4. Ngizokunikeza lesambatho lesi nalesi nalesi ngenxa yenhloso yokuthi ngifisa ukuvuselela engakiyikho ngaphakathi kwekhaya. Ngiyazidinga lezambatho ukuze ngizokwazi ukuthi ngikwazi ukuvikela izizukulwane nezizukulwane ukuba yihawu lokuvika ngaphakathi kwekhaya. Hayi ngoba nginenhloso yokusebenzisa, hayi ngoba ngikuphathise umsebenzi wekwelapha abantwana bambelengqanga. So abantwana bamoya badidekile kakhulu ngohambo lawo. So kwesinye isikhathi uyaphakama wazi ukuthi umbethwe, uyihlambulule izidalwa zakho, usihlambulule wena, usiphakamise. Kuthola ukuthi emva kwalokho inkulumo zamathongo ziyama. Yingoba obubizelwe kona ukuthi basize ngakho usukwenzile. Umsebenzi ede befisa ukuthi ubasize ngawo usuwenzile. Okubiki ngaley'dalwa esizembethe ukuthi kasisichazisele ukuthi kahle njengoba ngifika mina ngamaphupho ngizofuna ukuthi ungisize ngo1 no2 no3 no4 kuphela. Uhambo lami nawe luzophelela la. Bese abantwana abaningi bamoya bayitshela ukuthi ukuvaleka kwamaphupho ila khona sebethakathiwe noma kanjani, cha. Umsebenzi idalwa ebesifisa ukuthi bakhanyisele ngawo usuwenzekile, yebo. So sacela ukuthi niphefumuleke kuzokhanya, ube nalo nkonzo yokuyithemba, ungayingabazi, kuzokhanya. Ngiyabonga abantwana bamoya, sengifike ekugcineni kwesiqephu sami. Please like, comment, subscribe, wenze all of the above. Ngiyabonga kakhulu, ngiyaphaphatha. Imina ingane yamakhehla ozalo likaDonga likaMavuso, ngiyingane kaJoshua. Ngithi update obumnyama kuvela kukhanya.